Paya go na mama ekwapema donten achen be na no kan ko fia metiso abien adonten ekwapema donten osuma miwura ne otubo yankasi autoso abien hotel otie so ono ye ebrihini na so se ekwapema adonten ne miwura pekope yo se pe ago na me pe ago ama ya donten pehene adonten pehene a o adonten men ebusuya ko se akase da donten no a yenyina yewura ne otobo nyampese otoso abien ayi na yin ensam kakra bi rekoso fa yen sasesem ho dan ne wen ebusuya bi asoro ebusuya bi nsaseso nso yenyina nim se adonten hayi o chiche nsase ne ma ebusuya ebinim nya won di fi agran finchen ebinim nya won di fi asachiri chen ebinim nya won di fi aduana finchen ebinim nya won di fi ayi finchen yenyina yenim na eyide me kan den se nsem ba wo nsase sem bi ho na ebusuya mi no won to won ase na ka se o ebia yesre mama nko yewura otobo jampese nim ono ye ebrihini adontehene ano no so no nim abakosem eken onim abakosem ba me ben bebe mi wura nti minim okone archives a owo sa ye nyama nyina go woni archives mi je di se sase mi boba na ye de kone nima wa hu brase kwanso no wa already so be chechire mu na so nim se nipa bonifu bi abebe frefra ye bu nti no wo fra won se wo mese nko ne enko to boja ngozi yura no wa won koda ko so nim se obeka ne kwara na chire yin na ne wo ye masese yi emro ko ntimi kwafum asase wura finansa na lodi a won na asase ne won de no emro watia wo mo fra wo ma sebe ebinim yenim se na o man no medba bia na mo ayden ye de fan songs ya na eboaboa echirima no ye nenanum ani ye ma no okwafum no na enipa bonofo a sheshe kaka mutubi no ugba asase so ubisa o se onipa semesi na o se ye mbona asase ho ban asase obi wo so bo ho ban na itimi asase no papa en geni ekwapum asase ente sa na so nei ereba nsa o advice ozo yenko hin pon nim na se abakose mi wa yenko tie no onko because onim se o friend no akoton o ikuni asase ano ni pefese o ikuni no akoton so ni asase oni pefese o sechirini anso akoton e bia obiani bi asase ana se bretu ni bi asase nti onko hin pon nim because onim so okwa papa no kone ohine ne kone akabisa obehu no kware e wa akabisa nim na o de atugwanti no from one koda ye invite nipa ni bebre series of people ye invite on bebre won mla ne enko to boja nkwase nim obi okwa inkuba bi na won ma ne ho so ma ne kokoso na odi land gas ya dia kotina obusoni bi asase so obehwe no oyikuni na asase a ebi ayekofum panfo de ma asonafo no na ase ne bo na okoko je part of us no hwehwe amafo e was afun gwango de obia ma obi no nko fra na obeko no na wotatan no wo de sikan ne tu no de tata ni ban o ka tell us won mra fi ne meka won ma edo bia memremu aban mu mpanfo enini aban mu mpan ne de ne say sasase ne registered nko ade a one de ne wonim ni because wo so obia to sasase a on register obi ataka on register nti won abem nipa de no wonim abem panfo no wonim ne say if the land is registered in Kwadia or no so register obeka say untimi afa kokot na edu ba bia won so wonim nti no before woni ba won so na bia na opan ne ko na ni maguase because abem nipa ne de osuma say obi akasa so mechire no oba ba chire wako oba ba chire nipa de nako nso bi waso ba infidia na nka ohene pon no ba chire mu say o da bi sala ni de asona for line nti se mako ho dia momra
na ne yetini because I don't think no say no na me na no kan fi osoma ya me ni say wochiche ma ebusuan na so ni no wo hwe no osoro ni akoton osachidi asase se one ma ya kan asase so woton a wo ye no 99 years say wu a ebusuan be say renew wọ́n bẹ́sẹ̀ regularize papers no diama onipa no bia ne nanom na satan wo seden ntina mpache wo se oyikuni no ye mistake oton oso ani asase no oton by mistakenly na wan ko ti o hene pon asem na konsa na 99 years nso na say asem ko ne nanom chen nso minim se obi ade moja na be pray ne asase hasa me medical kan ana de ba ko say oto wo jam se kan o say Onya langas Ukraine 2017 nem na ntene so be kan se onya langas Ukraine sata kwa na me yohene na me bedi hini me be gina ho as I don't think amanka do na say ekwapema I don't think osoma ya me so be kan sa no say yes re yempe langa bia who ni bako bo frost be boss asem ban ana say police ni ko be boss asem ban na it means asem ni ban ni say papa na so wo ba asem ko na problem wona wuti be born in born chen be je say injection mi won betima cheche mu a enko police je ana po say e be avoid court in say be because me je say ye wura no ennim abakosem o ensase no sense e wo court na say bia e wo police station enje mesre o man ni say woma ye wura no na wom de daya no etubi no wotimi nka samfa won nsasesem ho wotimi kasa won nsasesem kakra mesre za ban no at times ze bibi on eba won mo hin pon no okuru no mu no won ma na konya kakra na se obetimi a chirichiri mu kakra because archives no dey wo we read about to go jangwasi ne ahimfia ojo bia wa watu yemra no onye rudu bia so we abofro we payino ojo wa watu yesre se nsasema ebinum sua langa de kogu asase ne so na wodi wo meti ni ade intimidate ehiafo wo ni bi no ayaw mesre ana sembi wa cyber police station at times one free a chica kakra won misa won me yen hwehwem kakra because at times no obi de ne pe na be fo bi asase arisa ana wo aton every so aton na ska won in 17 no nya tumi no de intimidate ehiafo ye ni bi no de bia no na asem no bia ko police station asa police fu ba ti ase no na ni gwase bia na wo de ni gwase degu ya be sere so obi bia o asase wo eye kwapema na sadonte mem no se bibi sia ye be se won na woni fa nkire ayen fi kakra na won ma yewura no wo ba yewura to bo jangwesi wa me jedi pa se oni mabako se mebiri e fa yen sase ho kwan ne nan fa so nyenya nsase no won a wo to na outright fi ebusuan bi wo won so ebusuan bi so de ma so won no need so ni nyina wo sa ba ko se mi na no yewura to bo jangwesi e wo ni nyina oni nyina won archives obi bia wa already bia opese oti abakose mfansa se ho anse na wato anampo so nya how bia obaso oti abakose no hu the right thing obeye no message because say me be on my court if you say nipa ni nimunti no na oboka court last year me yes audio the bible thing ebinim ti ase ebinim anti ase nyame kan ne say ma busuan bi nkofa busuan bi asase o tom men ka se da free wa ko se je da free ntino se je fo ne de no oyikuni ukoko register na mafa na se ko fo de no osoro ni ukoko fa got mine started from last 2 years when I was starting no kwalini umuguso land secretariat umuguso a wori to akwan ama ka se got mine asuma ama won akompeso na so divisions ni na won akokoso ma won akọ educate division bia won akọ educate division bia
adontimem oba hanom ye ni nwura nyina de kuhia won awa tu oba educate ye na mo mi gedi se eno no ombuso a woye 5 divisional chiefs na ne oman oguso a secretariat no oguso a wole ye se na ebe avoid litigations na me gedi se ni ntia wotu sa na mo nyina ye litigations so being kophobia asase so being negative se na me di kankan I from Penifun Penisa. One penisa, and it's the one introduce land secretariat, no say. Obache, na in Pesuebiano or in a pon. Let me control assassin, I also controls offer. No more so ben managing assassin of power, not from one managing assassin. A bear avoiding some anami came. To say, Ubibacophobia assassin, and it's Ukwaman decided say what to land secretariat. Na one pa benful and dearful. Na one baby ye ababe church ababe educate. Ano de metie begin to say eguso. When we hear the answer no say 100% begin to say 65% de me say guso. Na me je di pan sa feed what ni na be because I feel what name baby. Na amma ke ka won sasem mo ejo because eba ne sade a wonu mpanyin anya o na obeden ne opanyin bi anya obeden no panyin anya untimi because adwene wo de ba ne adwene papa ebe match nyina ebe lane up ma obi a di nelem se no to bo nyango sika da o so bi ni nelem sasem no kan no very powerful. Also, Obiani name. Says secretary to me Kosua. Me did say a quapman befanit am a prefra when it comes to once as a someone. Young process our man from me boons as so, my boy as a someone. Because near paying food on Sasha Sam. Obey them book now what was the son. Sana quite fear when because na she stamps it is so. Sasa won't mean Tom Mount. One on the doubt. And Muntino. Yesterday, young penfuna ye did in watch it say land secretariat now will introduce you. O mama apostle na a day near Pebby Abercroft men. Baby Bias.